Josipe, dobro ti nama došao. U Beograd, u Blit ženu. Malo pre smo pričali, posle 10 godina, evo tebe opet u Srbiji i direktno kod nas. Tako, evo, 10 godina nisam bio u Beogradu i prvo gdje sam svratio, evo ovdje. Ti pevaš od malih nogu, ali evo tek u poslednje vreme, u poslednjih nekoliko meseci, je to onako postalo vrlo aktuelno i primetno na društvenim mrežama. Predstavi nam se kako teče, kakvi su planovi? Evo, ja sam, da se predstavim, ja sam Josip Drino, dolazim iz Mostara, imam 23 godine, kao što smo sada malo prije pričali. Pa evo, iskreno, ne mogu vjerati da sam ovdje sada. Znači, baš mi se život u zadnji, evo, kako je počela ova 2026. godina, život mi se okrenuo, znači, na glavački. Cijeli život se naravno bavim muzikom i pjevam i trudim se i družim se naravno s kolegama. Nekako odjednom, kao da je baš sad trebalo. Uvijek čovjek nekako želi nešto prije vremena i to se ne dogodi, i onda kad se nešto dogodi poslije shvati da je zapravo baš se tad trebalo dogoditi. Da. Nekako sad sam baš spreman, opušten i baš uživam ovome nekako što mi se događa. Prelijepo mi je. Ti si počeo, mislim, ajde kao, ovo je sada jedan iskorak, jedan veliki korak svakako u profesionalne vode, ali ti si počeo još kao dečak. Mislim, kako ti je tada, eto, u 7., 8. razredu osnovne škole javila ideja, ajde ja ću probati na televiziji, na nekom velikom takmičenju, da nastupam, da se okušam u... Da. Pa drugačije je prišlo, kao dijete uvijek je, kao dijete vas da imam neke osjećaje da se negdje trebam s nekim natjecati, da trebam biti bolji od nekoga. Sad je nekako, kako sam malo i sazrio, kako je prošla taj neki određeni period gdje sam i ja stekao iskustva, naravno i na binama. Sad nekako sve opuštenije, nemam uopće osjećaja da sad trebam biti bolji od nekog, da se trebam... Jednostavno mi je, ja sam ja i nekako baš uživam u tome. Sve mi nekako prirodno teče. Jer ti je to iskustvo kad si bio mali i kad si nastupao u jednom takmičenju značilo je danas da si opušteniji, da si svesni šta ovaj posao nosi i kako to zapravo izgleda u praksi? Pa mislim da nije. Nije? Mislim da nije. To je nekako drugačija mi je totalna percepcija. Da je puno utjecalo, mislim da nije. Ali da sam stekao neko iskustvo što se tiče scene i neki, ajmo reći, ozbiljnijih produkcija, jer to je realno možda najveća produkcija tu na našim prostorima. To mi je nekako pomoglo, a i malo sam zaboravio taj nekak period. Bilo je prije 10 godina, tako da slabo se sjećam. Bilo mi je u glavi što trebam u školu sutra doći. Sad mi je evo tu. Jesi bio zvezda u školi u tom periodu? Pa mislim, bilo je, Mostar je mal grad, tako da svakog zna i bilo je tad, bilo je malo i stresno sve to oko dijete proživite, ali evo, izvukao sam se. Vidi, tad su bili komentari, a čitam ih i sada, boga mi kažu novi Čola. Da. A? Da, bili su tada, Ja dosta sam pjevao Čolića, pa je vaza bila ta etiketa, kao. Svi ne buni, stojeća bunt, Čola je najveća zvijezda na našim prostorima. A sada? Mislim, vidi, i sada ima komentara. Da, ima sada, ostalo je negdje ta neka usporedba da, naravno, inspirira me dosta što se tiče muzike i pristupa, naravno. Jer mislim da je to nekako savršena forma za neki dugoročan uspjeh. Tako da, ako se držim toga, nadam se da neću propasti. Ali baš sad zbog toga što kažeš, nadam se kao da neću, ajde kada kažem da izneverim očekivanja, je stvara opterećenje, znaš, kada te upoređuju ili kada ti, ne znam, takvo jedno ime postave kao cilj do kog očekuju da ti dođeš u jednom trenutku. Pa nije mi opterećenje, mogu reći da nije, ali da mi odgovornost da, jer stvarno se treba čovjek dobro pozabaviti kad se spomene Zdravko Čolić. Da. Ali nije mi opterećenje. Nije. Tu da pače, čak mi je drago. Ako neko to tako vidi, meni je super. I uskoro će i prva pesma. Da. U kom je stilu, kako je došlo do tog trenutka da se otisneš i u te profesionalne vode u smislu, ok, ja ću sada biti izvođač koji ima svoje numere, svoje pesme, svoj autorski rad. Pa iskreno, prije čak zadnje 2-3 godine sam ja i snimao svoje pjesme. Samo nikada to nisam izbacivao. Ali sam uvijek
kao dok sam bio još i mlađi nego što sam sad, sam često boravio u studiju. To mi je bilo preinteresantno, to mi je uz pjevanje na bini, možda, da, sigurno, da mi je najinteresantniji boravak s muzikom zapravo. Ali nikada to nisam izbacio, jednostavno, što sam god radio, mislio sam da nije vrijeme nekako za to, da treba nešto, još vas da me nešto, ajmo reći, i kočilo. Ali evo, ispostavilo se da je sad najbolje vrijeme i to mi se prespontano dogodilo i to prvo snima. Sve je nekako se posložilo jedno na drugo. Pjesma je kako, tražio sam da ta prva bude nešto, da odbacim sve zapravo što je čovjek nekako i naslušan, da budem nekako, da bude neki moj pečat, nešto čemu ja uživam, da ne trebam ništa biti opterećen i razmišljati ni o čemu. Mislim da sam to uspio, vidim da ljudi su to prihvatili. Vrvi mi, što se kaže, na društvenim mrežama, baš pjesma, to mi je drago. 2 dana imam preko 1000 lajkova. Za nešto što nikad niko nije čuo i što je nekako snimljeno, spontano pred kraj nastupa, tako da mi je ali vidi, baš zbog toga vidim i na tim snimcima da ljudi, iako možda prvi put čuju, emotivno reaguju. Ajde da objasnimo zašto je takva reakcija. Znači, pesma je jako emotivna, jaka negdje između balade i nekog onako srednjeg tempa, jel da? Da, pjesma ima, moram reći, 3,5 refrena, kroz cijelu pjesmu, to je 3,5 minute i baš taj treći refren kad se dogodi taj, moram reći, trenutak kada se može doći da publika nešto otpjeva, ljudi pjevaju, ja ne mogu vjerovat. Znači, stvarno, ovo mi je prvi put život da kako nastupam cijeli život, naravno čovjek pjeva tuđe pjesme, ali prvi put kad izvodim svoju pjesmu, ljudi pjevaju, ne mogu vjerovati šta se događa. U tom trenutku je toliki naboj emocija između mene i publike da to ne mogu opisati. Jednostavno, ljudi preemotivno to dožive, više nekako, stvarno ne znam. Ne znam šta se događa. Kao šta će se tek dogoditi kad bude izašlo zvanje. Da, kad bude izašlo, evo, nadam da će tad da neće morat čekati taj treći refren. Da oni pevaju umjesto tebe. Prvi, je spot snimio? Snimio već sve. Snimio sam već prije koji mjesec, tako da. Kakav je, jel studijski, jel u eksterijere? Miks je studija i eksterijera. Tako da, Znači, ajde, držimo još ima neki moment crno-bijelo u koloru, tako da. Da. Super. I evo sada sve vreme pominjemo da se stvarno dešava jako veliki hajp na društvenim mrežama i na početku si rekao da ti se život baš promenio. U kojoj meri, na koji način i sa kakvim se sve komentarima susrećeš što online, a što ovako u realnom životu kad te sretneš? Pa dosta je slično što se tiče komentara na društvenim mrežama i uživo. Ko je god spreman pohvalit će i uživo i na društvenim mrežama. Tako da, sreća, nema puno negativnih komentara. Naravno, nađe se uvijek netko, ali to je sve normalno i prirodno. Naučio sam se s tim, eto, to mi je pomoglo prije 10 godina. Eto to, da se nosim nekako sa svim tim, ali okej. Da. Vidi, pored toga, pored tih komentara koje dobiješ, radimo intervju za Bleed ženu, publika su većinom žene. Koliko ti to imponuje zapravo? Pa kako mi neće prijeti? Evo da budemo realni. Bude mi naravno predrago i gdje god dođe nastupati 90% žena. Tako da je nekako najbolja su publika, ne znam šta da... Razumijemo se na prvu. Kao da ću se već zacrveniti, jel? Da. Pa dobro, ali reaguj, znači za ovaj posao treba imati i tu vrstu i harizme, i stava, i pristupa zapravo. Jel razmišljaš o tome dok si na bini, dok nastupaš, dok pevaš? Pa nije nekako mi prirodno dođe, ne znam, ne razmišljam dok nastupam koji mi je sljedeći korak. Jednostavno, teče mi prirodno i nekako se uvijek to ispostavi da je najbolje. Da. Ne znam, ne volim ni glumit, ni glumata tu, nema prostora za to. Baš zato što ako ne voliš da glumataš i nema prostora, ljudi su uglavnom vole da se vežu, pogotovo malo pre smo pričali u prvoj pesmi, za neke lične momente. Jel ima evo u ovoj pesmi koju izbacuješ sada neke autobiografije? Neke moje autobiografije? Aha. Pa ne bi je snimio da nema. Ne želim, evo sad sam prvi put ovdje i garantiram da neće izaći ništa što nije nekako. Da nije bar 90% moje priče.
baš sam se povezao na prvu s pjesmom i vidim da baš to, mislim da je to ta stavka zašto se ljudi baš povezuju za to. Jer baš kad je pjevam, dosta mi se slika vrti. Dobro, sada, mi smo čuli refren pesme, sad me to zanima i tu je moment, ok, sve je naše, sve je zajedničko, sve je to u tom momentu ljubav i veze, jel pre toga i posle toga ne znamo strofe, ne znamo ništa sem tog refrena, jel pesma o ljubavi koja traje ili o ljubavi koja je završena? Pa, što se tiče, ajmo reći da sumiramo sa strofom, je ljubav zapravo koja je završila, ali ipak ostaje taj neki dio nade. Ali je zapravo bio jako bolan završetak. Toliko bolan da je refren jako svijetla stavka. Jako svijetla stavka. Znači, treba da prođe vremena i vremena, što bi rekla Ana Bekuta, jel? Da. A to je svak je kroz to prošao, pa tako i ja, nadam se i svi. Bar jednom u životu. Dobro, hoćemo da kažemo sad našim gledateljkama, čitateljkama, jel uletela neka nova ljubav, novo nebo u život ili i dalje imaju čemu da se nadaju? Pa imaju čemu, slobodna sam tako, da. Josipe, ajde sada da pričamo još, ima dosta zanimljivosti u tvom životu. Ono što sam vidio negdje, ti si jedan deo svog života proveo u Africi, jel tako? Kako je do toga došlo? Pa i do toga je spontano došlo. Uvijek sam želio otići volontirati u Afriku i valjda sam kod dijete kad sam gledao te emisije o tim plemenima i valjda me nekako privlačilo da odem na neko mjesto gdje je totalno suprotnost nego naš. I prijateljica me bila dole volontirala dugo i jednostavno sam razmislio, ne odem sad, neću nikad. Tako da sam kupio na avionsku kartu, mjesec dana prije, odbacio sve svoje ljetne obaveze, druženja i putovanja da odem baš tamo. I ne kajem se, naravno. Kako izgleda taj život tamo? Ma to je druga priča. To je baš ne znam koliko imamo vremena. Slobodno, evo, baš je iskustvo bez teksta samo. Mislim, ono što mi je nekako najviše ostalo u glavi je su ta djeca i taj način života i kako su ljudi dosta pristupačniji, kako su dosta sretniji i opušteniji nego mi ovdje. I nekako otišao sam da vidim zapravo to i da se vratim s nekom stavkom da čovjek stvarno treba uživati u malim stvarima. Ne mali, nego najmanji. A šta si radio tamo? Jel si podučavao, pomagao, čuvao? Jesam. Radio sam sa djecom u vrtiću. Stvarno? Da, jer tu gdje sam bio smješten u samostanu, mi je odmah tipa 50 metara je tu je dječji vrtić od preko 50 djece i s njima sam radio, nekako sam htio da, jer imaju dosta problema s učenjem engleski, a nekako znamo svi da je engleski danas najbitnija stavka za bilo kakav, ajmo reći, neki veći korak, tako da sam i kroz muziku zapravo učio engleski, jer vidio sam da oni kako su dosta mali, to s djeca do 5-6 godina, da povežem nekako sa slikama i kroz neku fizičku aktivnost i muziku da nekako brže dođemo do rješenja. I naravno da sam uspio i kroz pjesmice i sve, tako da sam bio preoduševljen. Da misija je baš uspješno prošla. Koliko si proveo tamo? Proveo sam oko mjesec dana prošle i pretprošle godine. Znači, ti se više puta vraćao, jel? Jesam, bio sam prošle i pretprošle godine. Kako reaguju mali Afrikanci? Čekaj, koje je to zemljama bilo? To je Zambija. U Zambiji si bio? Jug Afrike, da. Aha, i kako oni reaguju na naše note, na našu muziku? Pa nisam na našu, nekako sam tražio taj neki neutralni, ajmo reći, popularni dio. A naravno učio sam i neke naše pjesmice. A presmiješno se to. Ima je na društvenim mrežama, pa može ko želi naći. Ima tamo naglascima sam stavio. Pa pjevali smo i Sergeja Četkovića, i to mi je prošlo. Baš mi se Sergej javljao poslije. Imamo nekih zajedničkih prijatelja. Tako da i on je baš bio oduševljen. Preslatko je bilo. S njima sam dvije prijateljice što su tamo u vrtiću. One su baš male, pa smo zajedno snimili to je, pa vidim da se ljudima to svidilo. Sljedeći put kad se vratiš možeš i svoju pesmu da ih učiš, jel? Pa evo mogu, samo neka me sad tu malo. Da. A koliko te to zapravo promijenilo kao čoveka, kao osobu, kao umetnika? Pa dosta sam našao inspiracije. Pogotovo ove ljudske i humane, što je dosta bitno za ovaj posao.
i dosta sam nekako smireniji i ne tražim problem u svemu, nego gledam kako ću riješiti to. Sada nadalje, kako vidiš život, kako vidiš karijeru, šta su ti želje za budućnost? Šta su mi želje? Pa imam puno želja. Ne znam, nisam općenito čovjek koji puno voli planirati unaprijed, ali nekako mislim da samo dobar rad može dovesti do lijepih rezultata i već uživam ovo što mi se događa, tako da ne brinem se stvarno. Šta Bog da, bit će. Ali evo, ajde, okej, Bog će dati, Da. sigurno veliko, ali evo sada da ti neko kaže ispunjavam ti 3 želje što se tiče karijere. Mislim, kako sebe vidiš, šta bi voleo da se desi u nekoj skorijoj, šta o malo daljoj budućnosti? Pa nekako želja mi je da se ljudi prije svega povežu sa mnom, s mojom muzikom i sa mnom kao likom. A ono što je, ajmo reći, što je moja želja je da bude što više takvih ljudi i da ne mogu stati na male prostore i da to bude što veći prostor, našni prostor, ajmo reći tako. Josipe, sada kad pričamo o tim planovima i željama za budućnost, jel postoji neki moment kada bi ti rekao nekom malom Josipu Dečačiću, to je to, uspeo si? Pa malom dječačiću bi rekao kad bi stvarno počeo puniti, ajmo reći, velike prostore na našim prostorima. To mi nekako bilo ispunjenje, a naravno uz to što treba doći do toga jeste da jednostavno ljudi se povežu kroz moju muziku, što mi je naravno i cilj. Što je nekako i glavni cilj, da ljudi pronađu taj dio nekog svog života kroz mene i kroz moju muziku. To mi je nekako najbitnije. Ovako, za kraj uvijek pitam nekog, pošto je ovo Blit žena, pogotovo kada radimo intervju sa muškarcima, ko su najvažnije žene u tvom životu i zbog čega? Ko su najvažnije žene? Žene u tvom životu. Pa ne, imaju dvije, to je moja mama i moja sestra, naravno, koji volim najviše na svijetu i pozdravljam ovim putem. Eto, jako lep pozdrav, jako lep način da završimo. Josipe, hvala ti puno. Hvala vama na Neko ovo pozivu. bude prvi u nizu brojnih intervjua, pa eto, posle svakog lepog većeg uspeha da se sastanemo pa da pročišljamo to što je novo i eto, čekamo Prvi prvu susret pesmu. sa Beograđanima nakon 10 godina. Da. Evo, u Blit ženi i neka bude svaki veliki povod opet sa nama na početku. Naravno, ja jedva čekam. Evo, pozdravljam sve koji gledaju i tako da. Nadam se da ćemo se viđati na nastupima, tako da. Javite se. I dođi, ti nam pevaj, mi dolazimo sigurno. Uvijek. Tu smo da se zabavimo i družimo. Hvala ti puno. Hvala vama.